У 50-тим тогорочним чишлє новинох «Руске слово» рубрика «Тижньовник спатра яка budućnost самодоприносу у руским керестуре», а приноши i upečatki z manifestaciji Mozaik Serbiji. Rubrika Našo mesta piše o brigoh u verbaskim javnim podprijemstve za prevoz putnikoh i o reorganizaciji javnih podprijemstvoh po naših mestoh. Kultura i prosvita rozpatrači školjare čitaju školsku lektiru, a jedna je i čast pošvecena našim dvom manifestacijom Ruskomu festivalu malih scenskih formoh Đura Papharhaj i dňom Mikoli M. Kočiša. Ljudze roki život upoznavaju čitačoh zoz Zdenku Namačinski z Verbasu, a na bokoh ekonomiji predstaveni međunarodni projekt u ktorim učestvuje naš mladi naukovec dr. Jaroslav Katona. Duhovni život zaznačuje sotrudnictvo Rusko-Keresturskej parohiji s dvoma parohijami u Mađarskej. Sport piše o označovanju 25 ročnici sportskih baviskoh Jaša Bakov i tohoročnih rezultatoh na zmahanjoh Keresturskoho stolno-teniskoho klubu Rusin. Dodatok u tim čišlje domi familija dze i nova ženoblogija. Šlidujuce číslo novinoh vidze jak dvočíslo 30. decembra.